Mukomeje kwirirwa mwabashije gukora subscribe ku muntu utayikora, uyu munsi niwo munsi wo kuyikora. Tubazaniye inkuru igiye icicikana ku rubuga. Ubwo Bukavu yafashwe saa izi tuvugana n'imiriro n'ibitangaza gusa. Nibwo mu masaha ya nimugoroba FARDC ndetse na Wazalendo byinjiye mu mujyi wa Bukavu bitwaje ibitwaro bitandukanye ndetse harimo n'intwaro za kirimbuzi. Ubwo rero kuri aka kanya nibwo umujyi wa Bukavu FARDC ikiwukandagiramo n'ibitwaro bikaze cyane, harimo intwaro za kirimbuzi, harimo za mashinigani ndetse n'ibindi. Hanyuma ingabo za M23 zari zatatse umujyi wa Bukavu ari nkeya cyane, ziravuga ati kadukavaringe dusubire inyuma. Nyuma y'uko icyo ngicyo kibaye, Perezida Emmanuel Macron yahise yandika kuri Twitter ararimo asaba M23 gusubira inyuma ikareka gufata umujyi wa Bukavu igihe yarwaniye ko kitoroshye kuri iyi si ya rurema. Kibivuga yakojeje agati mu ntozi, bazamuka biruka amaguru adakora hasi. Nibwo bahise bazamukana itsinda rikaze cyane bavuga ati kadutegura indwano ikaze cyane. Bivugwa yuko umujyi wa Bukavu wahise ufatwa bidatinze. Kuri uyu munsi wa none hakaba hari kugaragara amafoto ndetse n'amavideo agaragaza yuko umujyi wa Bukavu bawufashe. Igisirikare cya M23 cyahise cyizeza ibitangaza umuturage wa Bukavu yuko ubu bagiye kubaho neza biteye ubwoba. Kuri uyu munsi wa none umuturage wa Bukavu akaba avuga yuko muri uyu mugoroba hagaragaye ubujura bukabije ndetse n'ubusahuzi bw'ibintu byabo bari bafite. Biravugwa yuko umucuruzi yatewe igihombo agasahurwa, kugeza aho n'ikigo cya ONU cyari kibitsemo ibiryo by'abaturage bagisahuye, bakagisahura ndetse nta na duke basize. Bakaba basahuye toni 600. Aka kanya Buraseri na Buralima bakaba basahuye icyo kunywa byose, bakaba babyararitse. Nta na kintu na kimwe wabonamo, ni ukwihangana n'amarira gusa. Ubu ngubu icupa ry'icyo kunywa, icupa ryaguraga ibihumbi 4, ubu riri kugura inote y'igihumbi, bakaguha n'icupa ukarijyana. Yongeyeho agafuka k'umuceri kaguraga ibihumbi 45 by'amafaranga ya Kongo, ubu ngubu kakaba kagura ibihumbi 15. Kuri uyu munsi wa none nimugoroba hagaragaye imodoka nyinshi cyane zirimo igisirikare cya FARDC cya Kongo kigaruka mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma byahise bitangaza ku rubuga ngo ingabo za M23 nkeya zafashe Bukavu, zinjiye zirimo hagati, ziri kurwana, ivumbi riri gutumuka. Ubwo hari izari zinjiye zagezemo imbere, hari izari zafashe mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Muri ako kanya M23 yari yohereje abasirikare bakeya cyane ngo bagende bageremo imbere, ariko bari banze kohereje abasirikare benshi kugira batagiramo imbere. Bakekaga yuko bari batezemo ibitwaro bikaze cyane. Abo basirikare bari boherejwemo imbere bari bagiye gucunga umutekano w'umuturage wa Bukavu. Nibwo byahise bikomeza, Bukavu yinjirwamo na M23 ikomeza kuyikaba ku bwenge bukabije cyane. M23 ikinjira, ariko ibyo ntibyababujije ko
habaye ubujura n'ubusahuzi bukabije cyane. Kuri uyu munsi wa none abaturage ba Bukavu bakaba bavuga yuko amaduka, amasoko, amakampani yasahuwe bikabije cyane. Ibi bintu barabihinduraho iki? Kuri uyu munsi wa none mu masaha ya nimugoroba nibwo FARDC yageraga mu mujyi wa Bukavu, nuko muhame hamwe mwumve ibiri kubera aha. N'igisirikare cya M23 kikaba kinjiriye kimindani katikati nyumbani, ati turahangana karahava kabisa. Kuri uyu mwanya igisirikare cya M23 kikaba gishaka gufata Bukavu neza cyane kikayishyira mu maboko yacyo. Kuri izi saha na n'uyu munota umujyi wa Bukavu ukaba urimo agahinda ndetse n'amarira y'abaturage bitewe no gusahurwa, bakaba bataka bavuga yuko inzara igiye kuzabica bazize ubusa. Kuri uyu munsi rero turashaka yuko M23 igaragaza umutekano igiye gutanga ku muturage wayo. Kuri uyu mwanya Perezida Tshisekedi akaba yemeye yakuye